Isitunganna ia sampayange marajin-rajin na pakangka na reko taude na makanja tepat na pole ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bikin ngewat dingi mapite tawe maka dasinin na sampayange 5 waktu marajin tapakangka okwilalan na masigi maka 1 salat jangan tinggalkan. Na magampang mo to kumelo kilulungan nga pala air galas bawa no ko total litalo dos tatilo masigi yan at taragi tayo tabagi ni ito aring ita pa kita magpabuka yan naman igaga pa namo air galas mi makadasya kami ito pala matandre pala nito ci di nito to ipabuka malulungan niya pala siko to pahala nito maka utungro nyaman nakipabuka ito kadangkala din na perhatikan ito makada ang kasusampayang yase inilain na madali din iperhatikan kaya termasuk na rekopura ki mas sampayang isa untuk pindah ke sholat tarawih kangang kasampaya sunnah imun rinna isa itu mega tahu dia na perhatikan ini padahal kotomelo marengki pahala ya se ia palan na sampaya sunnah patanrakang imun rinna isa na iya tarawih maka dia nabita iya na waktu makan jalada nasabat tak buka pintu na lagi malaikat akan mengantar doa siapa yang berdoa di saat itu. Ia sampayang ngewe narampai ale malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat subuh berjamaah itu setara nilainya dengan bangun 1 malam penuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Isitunganna ia sampayange marajin-rajin na pakangka na reko taude na makanja tepat na pole ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bikin ngewat dingi mapite tawe maka dasinin na sampayange 5 waktu marajin tapakangka okwilalan na masigi maka 1 salat jangan tinggalkan. Ang kasid di sampayang dari 5 salat yang ada aja lalu na dita jamai secara berjamaah utamanya di masjid yan narito sampaja subuh magai tidak usah kita terlalu jauh tanya sampaja subuh bawang bahkan sampaja sunnah rawatib yolona sampaja subuh maka dia nabita rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha 2 rakang sampaja sunnah fajar iya tu sitongan na arae denang kanakada sampaja subuh maka da metomi salatul fajar idi tomi itu ogi maka da sampaja subuh nasaba ini istilahkan pakai subuh tapi hitungan na tu maka da metomi itu ko arae salat fajar jadi namasuk adalah salat subuh salat sunnah subuh yang 2 rakaat ini sesudah azan subuh makin nabita khairum minad dunya wa ma fiha masarolabbi nayalino lololisa. Jadi hitungan na ia kumas sampai sunnah subuh ki namode na tumilaw doang untuk kehidupan dunia. Dena tumilaw doang maka nalumu yang daliku aling kemudahan dalam usahaku pasalama ka nasabak makadani nabita 2 rakaat sampai sunnah subuh masarolat bi inayalino lololisa. Jadi hitungan itu sampai sunnah subuh menjadi doa untuk kehidupan dunia. Jadi makanya usahakan ini jangan tinggalkan itu. Tapi kami matoji roidi istilahnya iya naharo biasa di awal-awal ceramah atau dakwah aku biasa makada yero ibadah yang penting dicemui tapi kau nanti setelah banyak membaca hadis-hadis Nabi kemudian melihat penjelasan para ulama di dalam beberapa kitab-kitab napaka malah kesimpulan makada ina macai tau pandrita rioloh nasaba malom masaka ipat disengenna nasabari
nama kibuaci di ketetapan dalam kehidupan umat beragama, maka dapat kui carana na ibagi waktu. Jadi ya rokok agama ya Pak Bu, angka waktu memang to na patentu po Allah Ta'ala, maka dia ko waktu makui aku makanja mujamai angka. Jadi dia na to mak buta taru maka siwing, ko tau mapahang, kaya na barakna, ko to tama masigi. Kamana sayero angka parenta sebelum tudangi ko to pole bolero pole saliwang, ang kayasa sampajas sunat tetul masjid ya kui pak bicarogi maka da mapakaraja masigi iya sampajangi nasuruangan nabita untuk ipigaw tapi angka nang kawattu na deni pigaw iya tu angka nang kawattu deni pigaw kega iya kok bangi tahu deni pigaw itu tato bambi jolo dia tudang padahal wadingi masampaja pak wadingi masampaja iya kok bangi tahu wadingi masampaja tapi magai iya ko mas sampaja sunnah tetul masjiki iya ko bangi tawe asa sampajata tapi ikalai apalan na narekodeta sampajang tabali bi bangi. Jadi ibadah yang paling utama pada saat asan dikumandangkan namo matangangi mengaji papisau toy papisau apa makadai nabita siapa yang mendengarkan azan kemudian menjawab dan membaca doa sesudah azan maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu jaminan. Jadi namo matangat talebak orangnya natako batawe tatutui magai bangkeroki nareko ya tu tapi kau dia tabali bi bangi padahal pada ibadah pada iya na tu na mega tahu pa akalan na mina pake maka siwiang de na iya na rupai makaraka mana tahu pandrita ina maci tahu pandrita riolo iya na ro malengi kata tapa maka dia ko makuye apisau ko padahal masing-masing ibadah ro masing-masing niga tahu maka da maja ko mangaji tahu maka kanja betul kan aku tuh bila pahala luar biasa palai ko to kilala masigi luar biasa tapi magi di bapisau na sabayase iya ro mangkalingit bangero na to mamako betul kan aja na to bicara lino ya no masuk na to mamako ibali bi bangi menjawab azan bahkan dua telu pak doang ngoko to pak engka ko hadese uruntu maka dia ko bangi tawe na baca hayyal al falah ibaca la ibali bi makadaki hayyal al falah napa ibaca Allahumma rabb hasidi da'wati tammati was sadiqatil mustajabati al mustajabu laha da'watul haq itulah baca kadua pangkepat dongan ni mondri ko maknani la ilaha illallah masalawa ki jero Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatul qaimati sayidina Muhammadil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tufliful mi'ad angka to dina tambahi sebab memang hadis saya dua angka pakai innaka la tufliful mi'ad angka to dina pakai innaka la tufliful mi'ad memang ada dua hadisnya. Ini menibawa ke kami pakai itu meki tambahin nakala tufliful miat silahkan dia tambah silahkan tidak masalah iya naro jamina maka dia nabita iya kona pigau iya tu tahu itu kok bangi tahu setiap mendengarkan azan tak bagi nih tahu pandite maka dia mi kok bawa tu sampajang ya kok bangun ko mi HP ya aja nah itu tuh kan apa kata tu tahu malah nada daring nada agak sana panggil itu azan engkau to malan ada panggil itu ayat-ayat Quran yang kedua tahu tahu pandrita tahu kita tahu matika tahu pandrita matika maka dia ron ada panggil ya kok ki HP aja na to pakai ayat aja na to pakai ayat-ayat pan ada panggil magai aja kam mana pa si polo de na latu ya roya si polo na baca tapamu pasai itu polo nito nada panggil ta betul kan ya kuna bel kita ya romoni biasa tuh kepake ro misalnya maka ada surah al kausar nape maka ada inna atai tak pernah pesan nih itu jadi maka ada aja lebih baik memilih yang lain tapi angka tuh maka ada deh nama digagah daripada elok dandu itu jadi mak dupa-dupa ya maka ada mak dupa-dupa tuh tapi aku tahu matika lebih baik tidak kemudian waktu kau tahu bicara waktu sih pak
sampajangnya lagi, kotomelong mala dasar, kadangkala dia na perhatikan kita we maka angka su sampajang, ya se ini lainnya. Madali dia perhatikan, kega termasuk na rekopura ki mas sampajang isa untuk pindah ke sholat tarawih, kangang kesampaja sunnah imon rinna isa itu. Mega tahu dia na perhatikan ini. Padahal kotomelo marengki pahala, ya se ia palan na sampaja sunnah patan rakang imon rinna isa, na iya tarawih, na modo 20 rakatala. Ya se, karena sampaja sunnah imon rinna isa dia adalah rawatib. Napa angka pasan na nabita, maka da nigi mas sampaja patan rakang imon rinna isa pada na reko mas sampaja ni patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti kotomelo reke ni sampaja sunnah imon rinna isa itu sama nilainya dengan 400.000 rakaat. Apa datu saburakanna? Angka gamule jamayero sampaja ngapada tu saburakanna. 20 lagi ko matarawih te mega mangilut tu na. Denul lemale apalagi ko to makarana pada tu sapu. Napatandra kami sampaja nasa nabite wasiat na nabite lokko ale na paguluta Aisyah. Siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya, rawatib moro na masuk, pasapina sampai yang isya, imon rin nami. Sesudah sholat isya, makin nabita, pada nareko masampaja ko patanrakan pada malam Lailatul Qadar. Ya jadi itu le kami pasisele, kene makada ami pasisele kusore monri, ilak birang ni sampaja sunnah patanrakan imon rin isya, naya sampaja sunnah tarawih, walaupun dia sampai 20 rakaat. Kotomelo mak bicara keutamaan. Tapi aja tuh sih tak kada masa sampaja sunnah isaban api aja nawat tarawih wade. Jadi dia nak korok kata na betul kan nami kami tahu na capa ya sampajange kalau wi matarawih ya na pura mas sampajange isa solo ni tudang tajang ni tarawih dia na jamai ya na tahu rogi lada pada 4 rakaat ini maka dah we macipi-cipi apa je tu stas ko patan rakani zaman na metode menre partakole makaleliat tu sading to maka de mas sampaja sunnah kung kani partakole atau kani padaw magampang langsung apa tajama aja tetari tahaya pamulang rakaat pertama nasi barak kedua tadi pengumpul langsung maka di rakaat ketiga pak ya tu sampaja sunnah makero wadi langsung apa bahkan engkau runtuk ko hadis Imam Bukhari nabita mas sampaja sunnah batan rakai yolona loroe dena tari tahaya palawangan langsung ambil 4 rakaat laitana ibi nabita ko sahabat maka dawita ki mas sampaja sunnah patan rakai yolona loroe maka dia nabita iya na waktu makan jalada nasabat tak buka pintu nalangie malaikat akan mengantar doa siapa yang berdoa di saat itu. Ya na tunah kada to pandita makan jalada tu ipake milau doang sampaja sunnah yolona sampaja loroe sesudah asan duhur to maka dia mas sampaja sunnah patan rakang napa ipake milau doang karena di situ Allah membuka pintu langit. Hadis Imam Bukhari. Jadi ini mani kami tak pakai to itu kan may gamola lang. Kemudian angkat tu makalele matarawih tapi dia nawitir. Kata makalele kalele tiro maka dana pura matarawih pa dia nawitiri riwa ba mani mama ko susuran dia nonro iya ko mawitiri no ko bolana makanja tapi tomak dikit pahala gare tomak dikit pahala iya ko okoi bola ta mawitiri mak bere jamak moki ga de kega yase bere jamak enanya masa paja cedi dia asal paja cedi dia tu bere jamak bere jamak tu makanya nareko pura ki matarawe agang kulengi tawitiri maka dawai matako apa nih ya kau bicara tako aja nampak tatarawe awitiri bawa nih maka di mana kau ustaz degaga jaminat tau matarawewe dicintai oleh Allah tapi ya witiri mana sejaminan siapa yang berwitir maka dia adalah kekasih Allah jaminan ini makanya maka Nabi tak aja lalu nade ma witiri walau rakaatan namun sirakan maka dana melo kak mas sampaja pe mengustasia kawan nih nama dari komoto kama mama mana susubu masam pajat tahajud na dia nama rigaga maka dana pura nama witiri dia nama rigaga iya minatnya ngina bitta ko akka dua ki mau witiri siwani
Makrami nabi talawit trani lapil lain. Denawat dita beka dua tema witiri siwani. Makrawasan katau makada witire patutu sampaja. Denaga sampaja ngimon rina. Alena itu makada. Itu bahanya alena mi itu makada. Makada mi nabi akhirkan witirmu nasaba nakengi nabi mau witiri nareko pura ki mas sampaja mangaribi apa anta mau pasampaja ngisa. Pura pi mas sampaja ngisa ta witiri. Makadang kaga sahabat pigawi ternyata gustas ini ba macaramangi angka Abu Hurairah. Iya Abu Hurairah si bawa Ibnu Abbas iya na pura mas sampaja sunna isa langsung mawitiri talun rakam. Tapi motok matoi mas sampaja tahajud. Iya na riwayat kalau kuna bita kada aja muak kedua mawitiri si benih. Mana sama guru langsung ako nabita. Nabita to papudangi langsung na isa to nabita kada mawitiri. Tapi ipodami makadaja na dek kedua mawitiri si wani. Mo to masampajang pa di na mereka. Jadi tania patutu na sampajangnya tu witiri layu usaha kami diambil di akhirnya, diakhirkan. Masuk na tania mengakhirkan sama sholat. Tapi sampajak perlu. Apa denawat dito mawitiri atau pura mas sampajang mangaribi. Apa angka mo pa sampajang isa. Tapahan nih pangkat tu tahu deh sisa deh merajawa nasad deh ya na pura mawitiri tadi naga sampajang imon rita aja tuh napi mau sampaja sunah subuh ini makanya aja tuh kasus tuh makara angka aja sampaja tahajud kurang malangi wasa tarawih nih dia naga sampaja tahajud kurang malangi makadai Aisyah iya ro sampajan na nabita denang kanaliwang ni 10 talurakan na. Denang kanaliwang 10 talurakan na. Sampai jam panina nabita. Tidak pernah lewat melebihi 13 rakaat. Kaya sa 10 talu. Arua. Engkatoha desa makada. Denaliwang ni 10 sidi. Engkato cara mana guru ta kemo. Beso ang kalingar guru ta kalisidendre. Makada yan na di ay sa papangyawangi tau apa dua aga-aga na pau pada tapi lengi manu na makare sampai jam panina nabita denang kanaliwang 10 sidi rakan jadi arua tambah telu to 10 sidi to iya ang katoha de sana ay sama to pawi makana iya ro nabita ko sampai jam pani 10 telu rakan na dia kan nalap di 10 sidi ko 10 telu nalap biar lau telusuri wi iya penjelasannya laong ka hadesa law runtuk makadaka iya nakapan na sileang hadesa nabit na pawe Aisyah angka tu na jama Muhammadiyah mi marepa jama iya witai di buka masjid Muhammadiyah deni jama iya komelo imat tarawe angka tu sampaja sunna na jama 2 rakan tapi degaga pangupuna pate hami na jama puna baca na parokok sampaja sunna pamanasan Napaham mo sa pamanasan tanya latihan sampai sunna pamanasan dega pangupuna pate hami na baca ya nalatu na patehe roko ni napake ya tuko matarawi jadi ya rojolo na jama na pamatarawi jadi ya ro nabita ko moto iko puray liu-liuro moto ina pirojo na jama de na tari pangupuna paroko ya naro nasa salat sunna miftahul lail pak buka sampai jam peni magina sa pak buka apa dia pernah makan jala ada penat dina betul kan daro betul kan ko dia pernah makan jala ada kan dia pernah sa imbala daro le muna pura ko jetu liu magai jame jolo ia pamanasa dia tadi pangupu rokok ni kulat tu ipate hai Muhammadiyah wita na tempatkan yoko sampai sunna tarawih kalau di Muhammadiyah itu tapi dia sakara makomana ke Muhammadiyah angka 2 talu masih na pura runtuk apa ya ti apa dia upah aja mak guru kenro ku Muhammadiyah pak disangamo jadi ya mi ko makadaki tau makanja panapa melo ya pak disangan na ide tu na makura-kura tu pak disangan taruntu ya namo tu paboto kato pak disangan ko tu dia raja takkan aja na paboto dia na wadi ya mi ko meki mali mancaji guru na le na meta ciori man rasa itu ezaki macio boto iya ko dece tatai dece ya aja takkan latu hatta yaumil kiamah namo botoja ko jame mati tatai maja aja takkan ustaz pawina namo ustaz pak guri ko maja ya aja tak ciori Gama kiro, iya kok deceng. Jadi makomi mati itu agama. Aja na to mabela. Abu Hurairah lagi. Okui belisi mak guru. Ada nak guru. Ayak kursi. Aja tak ada deno memelo malai. Setan mana sana setan. Mana sana belisi. Pak guru ayak kursi. Abu Hurairah.
apa makanya inay pudangnya burera tak tama ka kilala na guda ka Roma mo burera de nagaga tak buka jendela tak tutup pintu tak tutup tak kunci mana maginan katama ka tasel nga burera sa jadi ko cara mo tama natala ca mana to kagain man katama ko minaw ka Roma nasa iyaro kala bihaku ya ulit tama ko de na tak buka kagay itu apa makanya burera Pak Guru nih naro na Pak Laitik kan ni makanya beli si belo mo Pak Guru tapi sarak na lapas nga aja metik nga Pak Purani nasakira ngo ko to tian na yaro onra karoma saka Purani nasakira nasa de meka bawa kalau kona bita pade ni sagi makali beli si lopo aja pale iya na kada de meka bawa kalau kona bita nasa ide lau Pak Guru ko agawat di mo baca na de ulit tamayo kilala maka de burere ya to ko mo Pak Guru mo ka ula pasak ko nasang baca ayat kursi Iblis imato tu Pak Guru podang na bita maka na baca ayat kursi supaya dia utama na season nila poro ko na bita la lay masa pa subu na kana bita kana sa tamu mo burera ni sa na bita aga sa tamu maka de burero majanci kak maka meka bawa lo si runtu ini pura ni wasakira ngok palirion na poda maka ko cara ku tama na de tak buka ya tu jendela si bapinte maka de burera ya ko Pak Guru kak lo lapas ako de ti kalau ko nabita pak minta ulah da si runtu nabita pak de ni sanya burera maka de beli si ni asa mikra ni gaji tomato minau ka Roma ibeli si mata pa tahu jadi aja mau mata pala dah kau nggak tahu maka dah tahu ya ibelisi kama jadi mama dari kau tuh mak balu baby batai apa tuh yang kekacing-kacing aku kontrol mak balu ibelisi je ya tuh mata apa tahu pak tulian nanti yang paling ada yang terlalu masam pajang jadi dia timuki tapi dia tuh gak apa aku berhenti jadi makanya Pak Guru kada baca ya kamu baca ya dia ulit tamah agak nasa nabita mapamulay Nabi Adam na bale di nang kena bicara tongang iya tuh tahu itu lima bele tapi napan na tuh deh nak bele itu kan jadi makanya kita nabudangnya burer napan na tuh deh nak bele kok tongang iya tuh ya kong kagak mau baca mu iya tuh dia na tama makanya burer ni gaya ya Rasulullah makanya nabi ya iya nanti beli sih apa makanya burer iya naro dia tuh nanalis sahabat jadi ro ilmu nda Abu Hurairah ya naro makada naisangi makada na Pak Guru kan itu bita makada ya ku mututui jendelamu mututui pintumu baca ya kursi oh makai garupa na pau tau pandrite tanya bawa pintu tanya bawa jendel nasa mututui bempa mu baca ya kursi mututui andre mu baca ya kursi aja na jaru-jaru setan baca ya kursi pokoknya ya nang ka bempa ko may aga ko may anuwat ding non rojing baca ya ro lamali mututu baca aja na tamay ibelisi betongan na usahakan aja na samay setan apa ya tori baca na tatutu na dia datama yan na to na makai ka iya kok ya desa iya meron na po makada jendela si bawa pintu itu tuh korewengi ibaca supaya jan tama setannya pak ya tuh setannya pak ya natate lima na liwa maka sesuran nih ya nang kanana makarala komelo mangaribi setato ya tuh gitu apa makada inabita komelo ilabu matanda suruh anak-anakmu masuk jangan bermain aja nasu saliu macule suruh itama ilacak ni tangapmu tutup ni jendelamu ronna na jinge tu masuk yana tu ampa ya tete mas sampaja ko melabu matanas ko macala ni matanas dia no dito mas sampaja ko tu masikiri mani nateg na dito mas sampaja apa ya sangi tanduk setan kun itu jinge mas sumanang setange mas sumanang mas sompa apa mataso mina sompa yana tu niya sa tanduk setan dia na wat dingi tu pak jadi ako yana tu ampe ko to makareso to ko to mangaribi ay lasa je mega ko tu boleh na jadi na melo na labu matanda tutu ni ko to makbalu itutu ni aja na tuli makada yamapa aja na pura nato ro dale pong Allah taala ya ko parinsi na Sayyidina Ali pake maka kanja pa makada Sayyidina Ali hais na mo okuliman na te ko dale ku tak din na to de na jaji nandre ya ko dale ku me mana pura nato ro pong Allah taala ale na patati ka to pamalaika na suruh mantra ide na mung kisalantara iya ko tim sukses madari salantara iya ko malaikat de na mungkin na ita bolat tanya to patugala na tay makareso nya le dale tani aja takara bo magala ya no makareso pay sogi tani kini gala na tay makareso na sogi de na gatayoli sogi patasi na to hatangaban ni sigan rusu mapangarok ngaro de ite manana dari pula na pa de na kana na dengkele ka motor ina mero mendre takan cito ni motor ya ko wata man ha isina de tarutas sipi kululat di
natungka bawa mi bata weje deh mapangaring-aring o kilo na masigi tapi dito ko kumaranti di ka ako kumimero kampon na tao makanja mana patasyo ko ba isa masigi jadi kini galay makarasiki pa dong ngai de na di na kada pangalatala waling idali tao milaw dong dito na kada waling idali tao makanggalay makareso de iya kini pa dong mo ni pasogi te pa na di na gagos tas mamotoro maka pala lutumanan ni kini Pak Dongan ustaz ya susumilo dong. Ikaw mabicara Pak Dongan ito. Jadi tak kena Pak Dongan. Iya na haromadari tak kajana-jana. Kalau kamadawa ko Papua, kalau kamadawa ko sa liwa provinsi, mandari ang kataw lolo nasa pa ustaz. Agay baca-baca na dito sogi. Lima ni otona. Naku na niya tumutan na yan na namamotor umiyate. Nalima niya tuto. May ko naku kinanite. Malaykati na ni Chawa. Maka naman niya nagkakukutubilo pa daw kagasogira na mamotor. Nuti ko lima ni otong na napay mamotor ustaz ito. Jadi tapi iba guru. Apa ya kamana barakaki. Betul na. Kanya pa daw ya. Aja tak kena milodome. Na di pa na to jaji na patan tidali po halatala. Di pa na to jaji. Ina to ampay. Ang kami ititi po ko to sogie. Alay na pamaling ito kasisye. Iya. Cuma carana tiana tu suruki masidak kay suruki masumba maka nabita as-sadaqah tu tada faul bala betungan itu pasidak kena tola balai aja nakan na musibah mas na pamasu paluraga baca masidak kam polo lahar na to nang lupai napa itu masuk mana sila foto na dali na bengkele melona na ngere maloli sulo rumah sakit maparesa deje kagala sana runtuk mana di Pak Pura maka suli alini tasiratu sebulan di tasidi juta ini me paja la sa tau sekke ya tu nama kana di tadau mardakum bisadaka murai gira sabuna sa bapa sidaka maka nama je pia malasa sa santu lima sidaka mo ka oleh ni itu nule pasusudosa jadi aku to malasa jan tapakada pasawi po aja kada ki po iya ku iya nasa bay dosa na usa sabaru malasa tapacingi dosaku napata pasaulasaku napacipi po apa bisa maka dia aku ya po karena kasalahanku tak dampain kasalahanku tapi kalau untuk menambah keimanan talinga asa baraka mulai aja tapak ada pasawi po maka manaji apura si mapat diutuku mengilu silakan oh dari kipak itu jadi kadangkala kita itu jadi syukuruki jadi makanya ubasannya jadi kehidupan begitu Pak tak berengi jadi itu gak tahu magala masjidak apalagi ko ramalan iya apalagi ko agak jarosan lalu Lailatul Qadar di aja nata sila dan lalu Lailatul Qadar nama gampai lolo Lailatul Qadar maka tapi ko carana laubani mak bere jama sampai jangisa napa mak bere jama atau sampai subuh maka dia nabi tanigi man sholat salatul isya bil jamaati siapa yang sholat isya dengan jamaah maka dia seperti sholat nisful lail pada ko masampajang si puluh wani ya ko masampajang subuh bere jama pada ko masampajang si wani bujur na mana satu talolongan laubani masampajang isya napa masampajang subuh bere jama mana sani talolongan namo dia tataran ang kanado manasa talolongan napa masumbawan ni wanita sa sabu manasa talolongan kinrotian lo na dia taruntui iya ko mapamulay si di ramalala to do pula si rama to tasumba ta sa sabu manasa taruntu natanay sa liwan na ulan ramalan no Lailatul Qadar ilalan na ini magamba to makadai halangan ngapo kaya ustaz di ulo masigi na dia na marigaga ko halangan ni aja na talo masigi di takiringan itu pamiga to nasa dia to masumba to halangan na dia tate masumba to halangan ya tani masampajang itu titip nih itu tapi aja to sita kada sapeda lagi imange paguruse 30 sapu sa tepi wani-wani si sapu bapak di ulu malaikat itu saya muda nak bere na pai tapu asida kaki makanya aku subuh tala subuh sida ka subuh apalagi macam panitia maka raja kota amalna panomoge rupa na selesai ramalan dia benar iya pegay aja tama seke na dia gak tahu Pak masidak kakasiasi dia gak kata sapan gara ko baranti tahu magalay masidak kan kakasiasi dia nasaba nabi tamakara dia gak tahu pakere nasaba pasidak ka apa ya kolat di mo bereng tatak ko na parewang po ngala taala na nisa po ngala taala makada iya hataku macca magala apa mempay tahu ya le to liale niya to yo po ko makaikat di maka da wene ako justas mako macipi-cipi meti dia kaje keluarga kasi anak-anak masih sekolah butuh to na magampang mo to kumelo kilolo nga pala air galas bawa no ko total litalo dose tatilo masigi ya natarage te tabagi ni endo ari kita pakai te mapabuka ni naman igaga pa namo air galas mi maka da siya kami to pala matandra pala neto ci di neto to ipabuka malolongan ya pala siko to
pahalanya tuh mak untuk umrohnya mana kita buka teh. Tapi aja tuh saya tak kerja ada pabuka ya lem tuh apalah ku deni alah ya lem di bonus ya roto pabuka ya. Yan tu ampai ita puasa ta mapabuka ko ani giliran na yano mapabuka demi jetu na kada panitia giliran na yano lolongan ngapala puasa seko giliran na yano apal demi na pawi mako tu ni kapo tu kita puasa na naso ya sina tuju oh para kan maka tahu dari kini jadi kayak kodobo lo inaso ya akadua ya anu cicam ni ya kode cede na mereka makoli koli. Iya, dia nomor gaga. Aja ta maselam nang kanalengi pongalatala. Iya to maseke pasu itu maseke to masuk poli dale itu. Nah, naisa malaikat maka dia siwa di bawah. Naisa pak. Jadi ini kuncinya dalam kehidupan. Iya ramalapa lai kali pitu pulo tu ibadah tasi dia ibadah. Jadi on nak sampai jasubut ta itu setara dengan 70 hari. Iya. Setara dengan 70 hari. Tapi aku saliwan na ramala de, iya mikulalan na ramala. Jadi setiap satu ibadah di Ramadan itu dikalikan 70. Dikali 70. Jadi iya tuh hitungan na koma puasa ki siulang berarti 30 kali 70. Makir bonus. Yan na to ampai kung kataw rusa ay puasan na ko Ramalani. Madodo lada kamay pole galungi. Nataparewa na say madodo ni kumaki. Narusa puasan na. Namo na sili isaliwan na Ramalan. De toci di denun le pada lalan na uran Ramalan nasaba ya kok kilalan na Ramalan ikali pitu pule ko isaliwan na de. Yan tunah kada kapita. Namo mutolay de to na pada. Denun le pada sa si direkeng tapi nilainya di sisi Allah de na pada. Jadi itu sampai tak gangkul yang lalu mah puasa pak itu jadi puasa itu mata pak mioli ternyata mawatang. Pak makai gak tahu gon rumah raja badan apa tapi 10 mengalai sawaya rakon ni do angkat toto mato kasih we doro namo jokana tam masagala to najrin rimania jena tapi we gala apa puasa pak tepat na punai iya makanya makadami tu ya ayyuhalladzina amanu sini na tahu mata pak pak ya ko to mata pak maringa mah puasa nama manre tawe na sandre mo koy ko o poy di sesade ya na ko tawano na say naisapung maka resi nasa semua tu pung dia agak dia nisangi pung nai ko yan rohi jadi kecuali memang dalam keadaan terdesak nah itu jadi aja tuh sita pas salat dai maka da taro nak mati ko mapuasa mo ay de nako iya de nako rogamay pada minggu to masampajan nang katau jaga to 5 dempo ade lalo ko aja monro ko to ang katau to nasa mati sahih mo to dia mati salah mo apa mo isang salah ini rongi menyelamatkan diri lebih utama daripada mengerjakan ibadah mau itu ampai makai kapak dia na to manre de gaga andre runtu na bawi na subawi mani bawang na de na gaga wat di andre leng Andre apa maka de mati ka aku dewanri demi menyelamatkan nyawa Andre tapi aja tuh si takada takalamoy naikan rusuk talupan deh makanannya hanya sampai untuk supaya tidak mati makiro aja tuh si maka de takalamoy itu pak itu bahasa takala bahaya tuh mak bagi nasi dosi teh nasa takalamoy nala 2 setan itu nangka maka takalamoy itu bahaya makanya saya wasiatkan kan jaga ini cuma ang kami tu tahu pak dia na perhatikan ang kahadesa na nabi taman akal al haram siapa yang makan makanan lantuk balu salat wadu arba'ina yauman mania ni gini kita manre andre harap 40 sona 40 wanina itola ibadah iya bahaya tapares selalu andre kue bolata ini bapak-bapak pak galunge lau kamaki galunge tite talo iti na parewa na idadda naipake mandre subuh deh agak 40 sona na jemu puasa itu iya jalalo ta capai ka manu ite makor mega apa tuh nasa wah daripada nandresu gitu kaya nasa daripada sumandre iya ko sumandre deni tanai iya ko di mandre dena halala kecuali ta sapa ya rumah kada kega iti matalo nampata sapa punana tapodani maka da angka iti ta polo koro diga ga iti lenna angka talo na angka talo na lawite ya ko maka da itala ni halala di yang ikut ite bangin apa kada daripada nandreso ini nato na jemu apalagi ko nalay baineta na bauluy napay pake deje gaga 40 sona naliwang nga sola para tulisi jemu mo apa 40 sona nuharang hati-hati ki makay ka tupak makay ka hati-hati ki guru sekolah ko Ramalani law mapak guru sirapi na law sekolah
Tapi dua rewa ni lo bola na matindro sisa na matarima gaji na tarima manang harat to ya tu. Yan na to kunan re ana ay ginte. De na may pudangan suros ta se warung de na may ga sidin no sta se kamana ni Pak Baru na may jay ko charana nanugimpe nandre. Ni may madecing makotiha bayi de chay pudangada. Warang para de ni sakaki makoto. Pak mapani ni agi tete ko si bali. Ini oh tangkoli. Aga sana. Iya, panen ni iya ko pakanyaki sakka na pa. Iya na sakka na de nasu tatak makasolan. Na carepa. Apa iya ko carepa de nasu tatak kinasolan. Yan ang kagagayan rolo carepa. Apa makri pasui sakka na namapacing. Isa mo kapahag pasui sakka na namapacing. Betungan na iya ko laga. Iya tu mapacing monre berarti carepa na talaga. Itu sampai di carepa dia tu na mega 2,5 mi. Mega pa. Iya ko ase makoro 5%. Apa ya keresoy man mo? Yo po biasa ko nakan na 10% ko tada hujang. Laita na to nga minapay itay. Ya makukuha makumpuro dito we makapote ka to nasa macet to atus ta si Mak Diki na tanyali masak dacak po na makumpuro. Chato to nasa reki siko perse de upo dami. Tapi tataja mo iya upa. Iya magalu matoka gagalu ko macawe. Magalu nga ang katogalu ko pinano. Ya kalau kak galung elo po dami to kada salama ko menre pa sakka no me katu aja ang katu nasi ko la me manre ya ko manre balo elo po da balo kada aja manre pa ang katu punna ya to lo po dami to kada aja manre ya manre to katu tau de nanre to pa ang katawana ya to dito nga alhamdulillah baraka dan ang kali ka pa balo maka de no dian bala dito lo po da kada lo bano sapa ko rode nak bajasa ka bukan rusu ye aja na ya tu jama po dami dito kada lo manre sena nya kadama ya upuro wajah sakka de tu jagai ide beto pak namo api de to namelo mandre gagai ko makanya pasidakana ina tu Nabi Ibrahim na bawang ipalena kanyan roko bainena ina tolina sidakanya ko to kasya jolo muli to kasya na si bawangi mandre la ituno api Nabi Ibrahim patapulo so na patapulo wanino kilalan napi na denan re api madaga marigaga ulina na sabang magi sinin nanre de tamay mancaji juga ko takalena anu puramane asidakang namo api de to namelo mandre na tuno api memang tapi sifat na api matuno na cabu ko Allah Ta'ala. Ina tu ampai kong katong makanya pasidakana lalu niati ko kibolana de nanre itu. Dan itu sudah banyak terjadi. Iya to ako de na makanya sakka na de bali boleh mi matuno ropo na lette. Na ropo memang ko lagay carepa na kagade itu Pak. Jadi pakanya ki aja na masola panapah Pak Cinampa tu ko melo ko Allah Ta'ala pak kasolang si dia gagay na Pak. Macarepa na monro mancaji pasatilo kidi makaraja tasambara malah sakka deka mata barha malah talatoi manci carepa tu Pak mega tu maka majasa kata elena na parikantongi iya nasa iya je barha to anak yatim Pak dari gambo na pada lumuru nan di pulau na yatim mana muate ko baku itu jadi ketoriwan di SMS ka nasa we malah salasa ka nasa mapat di ari ko banana ngapo karo sa puasa ko da ko magame mong merusa nasa malasa ka da ko da na malasa sana te ko pat di derivina mapat di binasa ni makada sidin da to malasa madusa puasa da ko makunruto pakalan nya men para ka meloro sa puasa na narivina mi mapat di da ko tanyala sa makwe te suro madusa ka puasa jadi pakalaka to garo tawe mangkali nga cara mana pasilap po mami makada de na wajib puasa to malasa nasa mapat di rivi kue wajahnya pada kada de tapatar puasa atau tanda maku itu madusa ke puasa enak popoda maka aku masam pajasuna subuh kita baca alam nasr rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah barakahnya itu dia akan naki lasa itu di buku di utu aga ko insyaallah mabela itu jadi aku masam pajasuna subuh alam nasr rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah dia ku ya rumah dari mengilu-ngilu tu na ya mutu tapan nanungan tak dingin itu barakah ko Allah Ta'ala ya tapala mo yaro to. Oh ya alhamdulillah aja tuh saya tak ada alam nasar Allahu Akbar jadi baca surah Al-Insyirah kemudian alam tarakaipa saya kira iya no pengolongan ni Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarakai pong Allah Ta'ala kita usahakan ni akasiwengi bakanjaki ibadata selama bulan Ramadan Pak to mau Pak kuidapi ramalapem ya kuna lemoki kesempatan pong Allah Ta'ala ya bonus na lengi nabi bulan ini adalah bulan bonus Pak itu nama lampi umur utama kadang nabi tegang kami 60 nabi 70 ya kong ke keluarga tamati kona dapi na 60 na tong umur aja tahu malah ada masalah Pak pangubi na meto nabi tayo tu nilo meti aja nama lampi ada umur no mak aja na pado mak dulu na dapi sira ratu na tau sisa butaw idi 60 nabi 70
maka namagay mitaw inabita ko makigwa kido sa nato metalada ni bay kong kapaboto nan nami pulo na tangumuro na dito to na metaboto kalimatan re patapulo tao boto na paja iya man ako sisa butang ngumuro na paboto Muhammad eta pagaboto to mangingimi tay chia mate yun na rampay nilaw na bitaja na malampe ito na to nilawin na palapi-lapi amala madicing makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tagang kuliah nih ikurang-kurangi cede jama-jama linoy untuk fokus ibadah iya jadi pak itu kurang malangi menyamaringa-ringa jama-jama mengaji magampang mas sampaja magampang pano-pano tu masih biasa kurang malangi apa di maniyewa napas suman apa pura ni asakira setang iya sakira meti makar meti nabita lai buka pintu na suruga itu tuh pintu na neraka jin setan itu diikat jadi itu ampai pak maringa lo mas sampaja subuh maringa lo magi citi mani napas suman yewa iya makar maje penang katau madosa mo postas kurang malangi kamu perlu macan rimage tanya na setangnya tuh aja tak ada setan macam itu setan itu maka puranya sakit untuk dia apa pemusalahkan itu dan dia nafas sumani makanya dua musuh nafsu dengan setan nah setannya pura sakit sampai meringan mana meringan mengaji meringan maga tapi itu nalaba ramalangnya matu ai mega di tatu tu pemas tatu tu di koran na lapi di sujadana di mana kagak tamah rewa si pe menolok deh apa magi lepas si setannya maka ada si pakasuasu tu makanya tak usahakan minta kepada Allah supaya istiqamah akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh